Dr. Apostle Richard watwiyumviriye ko akadutumira nk'ishengero ya Rehoboth Holy Church kugira ngo tuze kubane n'urwaruka. Turacengurutse cyane ku bw'icyo cyizere mwatugiriye. Imana Data ibaduhezagirire kuko tuzi inyungu iba mu murimo w'Imana. Mu mwanya muto dufise turifuza kuganira namwe, ariko ikintu nshaka ko tuvugaho ni impamvu zo gutazira. Kubera iki dutazira Imana? Ni iyihe mpamvu ituma duhimbaza? Biranezere cyane ko ari urwaruka rwafashe iyi ngingo. Ni ikintu cy'ingenzi kumenya gutazira Imana. Yesu Kristo ubwo yari aha mu isi, abigishwa be baganiriye nawe, baramubaza ngo mwami, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe. Ijambo rya mbere yarababwiye ngo mujye musenga mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ayo majambo yonyene arimo gutazira Imana, arimo icyubahiro cy'Imana. Izina ry'Umwami Imana ryubahwe. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biriko biraba mu ijuru. Igihe dutazira Imana tuba turiko turasenga. Haleluya. Iyo umuntu aririmba abasenze karindwi, abasenze incuro ndwi, kuko kuririmba nibyo bintu binyaganza intebe y'Imana. Haleluya. Gutazira Imana ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu yizera. Haleluya. Birashoboka ko mu buzima bwa misi yose tutagenda dusoma Bibiliya, tutagenda tubwiriza, tutagenda twigisha abantu, ariko birashoboka ko naho twaba turi mu kazi twatazira Imana dufise zaburi zo guhimbaza Imana mu mitima. Haleluya. Urashobora kuba uri mu kazi kawe, uri Imana yo kwizerwa, uzahoraho, n'agacu ko guhinduka kakugaragaraho, uko wahozeho kera n'uyu munsi ni kuri. Haleluya. Iyo wayimba ntukore igiterane ngo wigishe, ariko mu mutima wawe ugahimbaza Imana. Ikindi, birashoboka kutabona umwanya wo kuvugishwa, ariko umutima wawe uri Imana, wasirimba nta ngoma zihari, wasirimba nta DJ bahari, umva washyiramo ugatamba nta muziki wumva. Kubera iki? Nuko ufite guhimbaza Imana muri wewe. Reka dusome Zaburi 143. Umurongo ni wa 5. Hari ijambo rivuze ngo nibutse iminsi ya kera, ndimbura ibyo wakoze byose, ngereranya igikorwa cy'amaboko yawe. Zaburi 143
umurongo wa 5 n'uwa 6 havuze hatya, nibutse iminsi ya kera ndimbura ibyo wakoze byose, ngereranya igikorwa cy'amaboko yawe, nkwayira amaboko umushaha wanjye, ukugirira inyota nk'iy'igihugu cyumaniwe. Haleluya! Dawidi ni umwami w'Abayisiraheli, ni umwami wubasha Imana, niwe mwami waririmbye zaburi nyinshi, niwe mwami wataziye Imana, niwe mwami wakoze igikorwa cyo gutazira Imana ku rugezo Imana kwiyumanganya byanka. Ntabwo mwari mubyumvise? Narivuze ngo Dawidi niwe mwami wenyene wataziye Imana ku rugezo Imana biyicanga irumirwa. Wambaza ngo byagenze bite? Igihe yari umwana yaragiraga umukuku w'intama za se, ariko iyo yari mu ishyamba akagira umutima wo gutazira Imana, Imana imubona ari mu ishyamba, ibona umutima wo gutazira afise, nayo iranezerwa, ivuga ijambo rikomeye. Mu gihe umwami w'Abisirayeli yari amaze kuba ikigaba, Imana yabwiye Samweli, imubwira amajambo akomeye, iramubwira ngo ntuzongere kuririra Sawuli kuko namaze kumwanka, ahubwo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ngomba. Nuhe mutima Imana ikeneye? Imana ikeneye umutima uyitazira, Imana ikeneye umutima uyihimbaza. Haleluya! Bivanye n'ukuntu mpimbaza, ngiye kuguha promosiyo. Mwiriwe? Wibaza promosiyo yarayibonye gute? Wibaza byaragenze gute ngo agere ahantu hakomeye? Imana ibonye ukuntu ayitazira, ifata ingingo ikomeye, ibwira Samweli, iramubwira ngo Samweli, urimo urancereza, uri kuririra abo nase, kandi mfise abo umutima wanje ukunze. Iramubwira ngo fata amavuta uzuza ihembe, ntushyiremo duke, uzuza, ugende mu muryango wo kwa Yesayi, hariya i Betelehemu, mfiseyo umuntu muri neno la uzima. Imana ikeneyemo umuntu muri worship team, Imana ikeneyemo umuntu mu barongozi, Imana ikeneyemo umuntu. Nubwo hari abantu, ariko ikeneyemo umuntu. Niboneyemo umuntu ufise umutima nk'uwo ngomba. Rero umuntu umuza ufite umutima umeze nk'uko agomba, bigorana kumubona. Ni umuntu agorana kumenya, kuko abantu bamwihendaho. Alo? Umuntu ufite umutima Imana igomba ntagaragara nk'uko abantu bagomba bakubibona. Samweli ni umuntu Bibiliya ivuga ko nta jambo rye na rimwe ryaguye hasi, ariko uwo munsi yaravangiwe. Mu myaka Samweli yamaze, yavangiwe umunsi yagiye kwa Yesayi.
ndetse umunsi Samweli yajya kwa Yesayi niwo munsi Imana yabeshye. Ndasubiramo, umunsi Samweli yagiye kwa Yesayi niwo munsi wonyine yavangiwe. Umunsi Samweli yagiye kwa Yesayi niwo munsi Imana yabeshye. Oya mwararirimbye ntibesha ntibesha. Reka mbabwire, Imana imaze kubwira Samweli ngo uzuza amavuta, yaramubwiye ngo wite, hari ikintu wibagiye, ni njyewe muhereza asigaye, ni njyewe muhereza isigaye, ni njyewe uri mu gikorwa cyawe. None ninjya kwa Yesayi nkimika umwami, Sawuli aranterera, Imana iramwishyura. Atumva nkubwire sha, reka nkwereke uko tubigira. Fata inyana y'ishashi, fata inyana uyishyire nzira, ujane nayo. Nuhura n'abantu bakakubaza ngo ugiye, uvuge ngo ngiye gutangira Uwiteka ikimaze. Ngo ngiye kugira nde? Ngo ngiye kugira nde? Ngo ngiye gutangira Uwiteka iki? None ndababaza, Samweli yaragiye gutanga ikimaze, ninde yabimubariye? Niwe wabyiyongoreye? Niyo yamubariye? Genda nibakubaza ntubabwize ukuri, kugira ngo batabivangavanga, kugira ngo batavanga dosiye biyageze. Erega ukuri kose siko kuvugwa, bivana n'igihe kuvugiwe, bivana n'igihe cyo kukuvuga. Samweli arabyumvira ngo afata inyana y'ishashi, ngo aragenda ageze i Betelehemu. Baca baramubaza ati Samweli we, ni amahoro? Ndatego ni amahoro, nje gutambira Uwiteka iki? Ikimazi. Ubiriza kandi we, yewe ndafashirwe. Iyi Imana yakwiyumviriyeho, itegura n'icyo uzarya abantu batabyiyumvirira. Iminsi Dawidi yari amaze mu ishyamba ntiyaraheruka akanyama. Imana imwiyumviriye, ibonye afite umutima umeze nk'uko igomba, imutegurira n'irasiyo. Niba ugira ngo ndaguhenda uzabaze Zaburi ya 20 ndetse na 3, yarabivuze ati Uwiteka niwe mwungere wanjye, ntabwo nzogira nte. Andyamisha hehe? Ashora hehe? Abigenza gute? Antunganiriza ameza mu maso y'ababisha. Samweli amaze kumwongorera, yafashe abahungu bazwi, bafite amazina azwi, bafite aderese zifatika, abari bo yeza, arabamurika. Dore Samweli ngo ararojonjoka we, ngo abonye umutipe witwa Eliyabu, ngo yari umusore, ngo ahagaze neza, azi kwambara neza, ngo amukubise amaso, aravuga ati yewe Uwiteka we, uzi gutoranya ndakurahiye, uyu yarakwiriye kuba umwami koko. Ngo atangira gufata ihembe,
ngo Uwiteka arabaza ati niko sa Sam nawe koko biragufasha ubu vrema ukuntu nari nkuzi uratinyutse uravangiwe kweri ubuhange nari nkuzimo uratinyutse ureba nk'abantu iramubwira ngo sa hindukiza amaso ibyo bintu ubonye si byo higiriya mu babanyi hari abakobwa bazi kwitera make-up ku buryo ushobora kumubona ukagira ngo ni originali kandi ari pirate igenda mu ibarabara adukubita mu ibarabara akagenda tugira uku naho ni pirate iri kugenda mu ikaburimbo Jean Marie mubona akavangirwa ati yewe we ati dore uko atambuka we mwambara Imana icyubahiro umviriza ikinonko murakizi ikinonko cy'izuba kirakomeretsa igihugu cumye kigira ibinonko bikomeretsa iyo urugo rwakenye uwakwitaga sheri murakoze iyo ibintu byagucanze abakubonaga mu Imana babona umenga yagutaye ngo ariko Dawidi aravuga ati yewe nubwo ndi umwami ndumva numye